Shukor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Bharatiya Janata Party kala sedang penkret nak bentaban job lot habaro ki arpusan teri ki constituency ki badan ki nyo teri ki jilla ka than chatela mingi ha ka election lok sabha ka ban long house number 1 halor ka ni president ka BJP na Meghalaya ba Ernest Maury ulai thu ba ka khandai teri unai lor kala dan ka jingelang hangoti banya kran nak benta ka jipen kre ka election MP ulang ba ka seng kala bu di kinong yalam ki bahakmat ban pet halor ka ni ka jipen kre haman ki jilla ulai thu bagi ladan kat tu kat ni balapan pau ya ke jingkwa jongki bania khon na ke BJP ha ka ni ke election handai ya menta ka seng kampat ya keren ni ki kertong pi kumbolong haduk menta ni dang pentlanya ke parti idang sudah belong meeting ha bunai Julai kendai ter bunai Julai ha ka bang idon ke meeting ke bahe ba chung paro ki North East la khot i president la khot i ki konbinar jong ka Lok Sabha Prabas niyo kemudian kadang kini komiti ke bapek kemudian ban pengklan je parti kemudian ban pengkret ya election Lok Sabha te hani po state ni la don kombinar cumi ba JC Nombet te ki wi ki state la don ki kombinar ni don ki tim kemudian ban pengklan je ke Lok Sabha Prabas ha kata Lok Sabha Prabas ki state ba ro ki ai ka report ke balong po county hajing syah tu meeting la dai ban wan u National General Secretary Organization we are santush hadai ni kidau pemla ban kiar ula paspun yang jingwan ke jengu ula wan lo u Dr. Sambit Patra u national spokesperson haju opor dai u coordinator bo in charge of North East Parkway ta ketika Lok Sabha Prabas nila ekren hapo ke North East State jungi ngidon arsanut KMP nahi arsanut KMP ngi kwa bikin job lot ngi kwa man represent ku North East en block bagin kan bagin don ka voice support dari ha ka bagin play ka role man form your comment nam ta ka chum toy put ba nam ta ka development but ha ka de ka North East bro ka way ke arpusan mut ki MP ki ba ngi kwa ban job ki don ka tu ka ni ki state ki bangi don ha ka neda kum kana kalan ngi dei ki don po neda nang ta kum ka Mizoram mu ki don po ka neda nang tawat nang tapat kum hane po megelia KNPP kedeka NDA partner te kalong kunta dan re ngi keren ngimpat keren ni kata markan deka decision center ngi dang keren be ban plan party but hang ne po kering dia bro ko wei ya kani Lok Sabha Prabas ke ngi khot ki don ki minister ki ba in charge union minister hang ne state ni une u Rajiv Chandrasekhar minister jong ka IT udai mau in charge ke ka komite ke Lok Sabha Prabas unwan chaniru mata khalai khasau khasan lai ka tri bu unwan bu unlet cheki constituency cheki district ban pengklan ya ka Lok Sabha Prabas kemudian pengkret bahaya ka parti kemudian ban pengklan ya ka ka election ke banwan kata ka di pengkret jong parti but kumbolong haduk mentahi ni nak kalian jong parti kumba pitip kadai ka national party ke bahaya tampo India te ni long pungkret ya ki candidate pat impat ikran mata andai kumba mata kila don ni ki ba one ban approach syangi ki ba pani ke tiket ban yele ya ke MP andai ni ong ba impat la ban ai karai tandai ki cimut cupi ke ba kila don sa-sanut ki buan keduk ki ba pan elek ke BJP but ya kan ni kumbolong yaduk menta ya ke report adin bon tur kini ki minister ki bala ai ban in charge ki state ya ke Lok Sabha Prabas kin ai ke report tangin saya pat siapa ki kandidat tadi